Boren, Ivan, Boren. Boren, drago mi je. Prijem da će mi izbrijati dobro brivu za taj. Da, mogu. Može. Idemo kod Tina na rođendan. I kaj si mu kupio? Pa pokušavam izvaditi. Ne, sad ovak snimaj me ovak. Sad započinjem vlog. Tin će dobiti jedan lijepi pimpek. I ovo da ga ne žulja. Da. Projde drt. Stak piše drt. Ne bi to znao bez tebe. Ok, Erik, sve najbolje. Ajde, jedi! Koliko živaš u ovoj glazbi? Nula! I want to die! Na snimanju smo reklame. Lorenz, krećeš. Za jutarnji. Tvoj dio kreće. What's cracking, homeboy? Luka pokušava biti Casey, ali mu ne ide. Jesam je. Akcija. Ajde, još jedan rol dalje. To je ekipa, ono, mi smo tu zvijezde, niste nam Teslu osigurali. Sad će dobiti 10 dečki, bez brige. Sad će doći. Ohooo! Ne, imaš dvije opcije, Ili ćeš ganjati svoje industriji, ili ćeš zagurat ovu svoj šupak. Not this again! Kak je biceps nategnuo kao da se pokaže na jednom džipu. To je to. Kao drži kameru. Da. Malo tam ti je. Nećeš A daj! Stranjao vlog! Ozbiljno ti kažem. Isuse, nice. To je bil vaš film. Si snimio. Kapetan Gradašić krvavih njiva, u napad! Nabimo špicu. Smeta mi, kak se makne oci s njegove čelendre? Može, se Božo Slijepić. Moramo ići od gore prema to. Boki! Neće ići to. Varenca, di smo? Kupio sam si Tesla. Možemo ga ići staviti, pa odemo je. Kak bi Lukice, ali staneš unutra? Stanemo, sješću iza, Boran će mi dodati torbu sa kamerom, Boran ću staviti line, stand će mi biti između nogu i ti ćeš imati plavi ruksak u krilu i idemo tu 2 bloka dalje. Tvoj plan je staviti sve ove stvari I nas u čekaj dvojicu i nas debila. dvojicu i nas dvojicu u ovo. Čekaj da otvorim gepek. Daj, nemoj me zezati, to je predobro. Ejo ma! Isuse! Ok, Pictionary. Teško, hvala. Kaj je zeleno? Maknut ćemo se sa zelenog nikad. Evo nakla. Frede, aj molim te. Zeleno. Ovak je Da Vinci pot. Jel brojke smijem? Naravno da ne. Frende, znači, kaj... Kak? Erik bez komunikacije. Daj puši kurac ti. Ajde, ide vrijeme. Brzo. Okretanje zemlje. Rotacija. Odi malo u dubinu crtaža. Da, investiraj se u ovo. Drugi dan snimanja. Ko nam fali, Luka? Fali nam redatelj, znači snimamo reklamu bez redatelja. Fer kasni već onak 2 sata. Boran, jesi ti bolest? Gledajte ko se odlučio pojaviti na snimanju. Ja došao na vlog. Znači to je taj frajer. Ja idem igrat Kriš Krušić. Ne, gledaj kak se pobjeđuje. Fuck, nisi. Jebati mater. Izgubio si! Kaj? Pa i ti pobjedi. Evo, pobjedio sam.